Apollo Kiniton Erionget Eto Blessing Uganda Foundation, Joseph Ojatum, Ng'esie Balebe, Young Autoskesi Inyamat Napak, Akaulo Adumuni Reportane Be, Etwaketina Chanalo Erasi Ikaramoja, Kanuetenge. Ake polo no ya autosisole apoto aimori kikinos kwape Erionget la Blessing Uganda Foundation kede sapano akasida kede tesida wanyinebe ipedori amodia one dio ponelo ingarakinetri inachana keda inachan nelo mutosi Napak district lo Kopo sub county awanyinebe dominate kesi idiobore ni nyamara mame polo da konye ya obereso euga ya uso emarade anwai kopar nejasi itunga ni roikiti etenge eronano yesilo likota wanyinebe enanga kimi etenge aroikite itesoke di Ikaramoja ipoe na peta nu ebeti so adukunu nara ilimo kitapu ganebe ikoto dukona kinaiso atutai ama tutantetera kipi ejasi ni pedoro sa choko nyami Iran Apollo Neitela Lokaya Pas, ko district loko Napak, John Lobur, Ng'esie Balebe, Erone Jautine no Ikamana Rakeda Etenge. The situation currently is alarming, as evidenced by the reports of the parish chiefs from different parishes. You realize that looking at the current security in the place, and of course coupled with the inconsistent weather patterns, we have been receiving low rainfalls in the place. As you observe from the gardens, some crops have not yet grown. Others Polone Icholongolo Atukoto na Koteso Student Development Association, Alfredo Teger, Ng'esie Balebe, Aloskinete na Yangari Inyamat Ikaramoja, Erai Kanwai Siteteune Pamorane, Kiding Teso Kede Ikaramoja. Kwa penati soa shomaka lilo mundo teso. Mami kotai muroki be Ikaramoja ngisore. Mesilo mutoroni. So iwuta enakini pamurane ara ibonate idi chanelo polonoi enyaka kini kidinga tekerna teso kila tekerna Ikaramoja ajine tada abone be ikarulu puno yokau abueruro oloma kikiteso orasi national kulo Ikaramoja tolo seti do epa ikita pipilungine jai so kapa shoma kibala abone be nyaka kiseidi chanengol obongo kapa jari nari rauni tunga libet mameja tekeri mamoni perura lo sangolopa haya atakina dauni karulu Kanuka TV East, Abraham Elapu, ko district loko Napak.